Hello mundina namite hozo si lim na kahinei kinun na bon chawin janpha tu janpha na dingin jong tu sula khom chomcha anangai kin huiti kiaele akiloi pi namgal hang hon bamo gamsung chu abonin amo vai hom na noin anakoi tawin hi tulut ki mun aseina achun kiaele akiloi pi ho hin achisa kumsang ni le som nearly December ni simlia kun bamo hi attack anabol panu ahin nasata attack achil ha pi jing layun military junta honjong thei top soin le thuna ananayun air strike heavy artillery chule drone bomb hojong mangchan anale thuna hi achung langa kun advance data man cha anamang cha jong lew galhang ho lungchang chu anatu tang zo pun he tol hon chun janin nilha lam chun gamsung pumpi airport jawnan analu tawi tin thulut mu hi hichi gamsung alu naw wahin ke ayele akiloi pi hon junta ho kun kalman cha na sata ta tampi analadon hijong le tu ta din ipp iza ala da upun do na anei theilu lai danun jong aki sei na hi Teijang ki kaptu na Thusoh ki mun aseina achun hiji ko ki kho hi achisa kumsang ni le somnya lia junta le akiloi pi meilhei thing noi tangkhun thing noi le adang dang hon anato phawa khusung mi hon anadal hawa galjam hin kho anaman naw kho pi chu tu ni jing ka lama chu namsi pe ke ne bi le akiloi pi hon Dalhahsa hi jong le egam sung Nunglah hi ki theina dia jingka khowa la akuna chu gamsunga junta sipele anungzui meilhei thing noi MPA san thing noi SNA tangkun thing noi MNRF ho chu bulu na anapat danun akisei na hi thulunin asei ben achun teijang le mangsa chule hijigam ke sunga hi junta le anungzui thing noi ho hi mi sang khatwal danun akisein amo to hin galman cha na satata drone bomb le man cha lin ho ki kaptu ahi danu thulu chun asein asei be na wachun ki kaptu na chu theini le in akisein alang langa bomb chu lhajing danin akisein hitol hon chun nam sepe mi li in galmi ho bom thang anaki su pu kha jiun boina anato danun akisein tu chanin wang mi iza zat ei holang le am holanga thina tu le galdin mun izana pha het china hinai pun ahin ei holanga ho reinforcement adia nasata agalmun lang anazu thu akimun lungmon jong om jebin pathin umpin le ven bin na achanuwa kolgam sunga kokite min jong zilut hong hi ding hi nampin igal da du hi na bana tawnan jong anagyal da utin ipana thei chanun pan anla jing din tip na jong ikineu na hi alangkhat in mail ho khongthang news kitia kun Thusoh ki mun asein achun tu ni khu thil su chu Kna-B le Indian Army ho ki thu khoma mail hei thing nui PLA ho to ki kapdan in ahin seun aseina wachun PLA hon nam sipe ho le Indian Army ho mi somwal lang atha danun akiseun chule mi tampi jong akisukha boina to danin jong akiseun chule hiji thilso hi Kna-B hon mail hei thing nui ho kem bulu dinga achina wa mail hei thing nui hon aname het jiwa anamatin danun aseun chule amhoa kun galman cha jong anala do danun khongthang news sun aseina hi alangkhan in Nilhah alama thulut ki mukharin asein achun teijang khu hi ake khat ei holang hon ato phawa alangkhat hi junta hole akiloi pi hon ato phawa ahin la chaiwa adiu ahi dan jong thulut chun asein alangkhat in manta jong khojin masanga ala chai diu ahi dan thulut mu ahin ukeng ni hole meili hon manipur lang ahin gal dowa junta lang hon jang molding pi lang adal danun akisein gala ting akisukha athi chu eilanga jong ding monga hin tuni khwa gal hang thina tu ho zo si jana salam ipiwin pathinin adam na lai gal hang ho zo si pi jing taw han ti jong chu itaw naw hin alangkhan in hiji thilso to ke seya Thusoh ki til kho na thei ding le ko ki te mitwa na thei da ka gel hung ki su chu a hi le Myanmar langa bite in tamu occupy abolu le India a tribe dang milong karbi mail hei chule adang dang hwa kun jana akichandi kyu hilowa central government in jong itu sei ilasa ojong ahin don diwahi izena miti le egis policy ti chu tri state ti chu India Thailand le Myanmar te economy epicenter hi tamu more ahin koki zo nam miten asung le apu boulder i control po le egis policy suboi theum sun chu koki zo nam mite ahi asei ben achun kasei nom pen chu hi le salang phaiko namli ongchia le khampat chinsit boulder hi bi le PDF in a control hitai ekis policy sangni le somni le nia kipan kumnga ading in center in 1.5 billion war budget alui do hi
asei ben achun egis policia hi milong le meilho hi apoimon umlo hi aji chu main rojo si Kukigam sunga umahi tamu saya majority kuki more alanga jong majority kuki hi ja ilam kai ho diplomacy le negotiation athi po le norisa nam ho sapen hi diwa chule more kiti hi millions of rupees enter here kiti hi di mong hi to akivat appointment pen ekis policy main road tamu ahilo le more Kna-B a control po le central government in hichinam mi te hi ilungo ahin hol pat diu ahi tayati hichito kisaya ilunggelo share ihin bol the hi Kukin pia kuna su thing na wang serum tain meite le Kukika gale tul ahung omna kumni ahung linding kun chanin bulle bal neilo thulela aging jingin ade in any Kuki tribe thua hata social media thu dilo zolenal thu thang namsung ka ki het khilna thei Thusoh bol jing aum jing hi phamo akisal he na hi hitol hanchun Kukigam president pu ch ajang khongsai min jauna khongsai tribe demand committee min pana n birin singh chief minister pa hinga any Kuki tribe min khial na dinga lekha thot social media hata ahung viral chu demna sangpen ahung ki bolin hi Kukigam nam ngai lu na Nilhah thua pan akila jing laya to khom pi lam kai khat min sit na ding le thla sam na thei dinga hitabong thilli lo ta bol i umuhi wang sidum ta hin nam dinga thla sam na lin ta hi dinga hi alang khat hitabong Thusoh bol ho hin zolenal a hi pui thu ta hi tia ngap dat na ti chu proof nei aum le Kukigam jong thu pia ki gelding nam dam na ding pe na athu ki sei khom dinga hi hitol hana ngap dat na le January ni sim som thum sang ni le som ni le nga ni khu 3 PM ka Kim secretary a hi lo le Kim lam kai khat pen ko ma a hin tha lu ding chu tilowa khat su min si na ding le nam sunga ki tu mon su sa ding lungput a hi le khunung khoma hi jong le hitabong thildi lo bol ho a ki he do le thimon sang pen ki chanding ki ngai dam lo ding a hi hitol hon chun nam mi pi zo sin galin ta ineu ilung thimu wa igel do jing diu ei hol ha asam na thei thu la la na to thil bol ho umlowa lungkhat le thakhat a tha ta gal isa diu galzo na jong ichan diu Kukigam pia kun tauna le kinep na lin pe na hitin Kim secretary information and publicity a kun su thing na lekha chun asei na hi tu jan phana dinga Kuki times a kun Thusoh la khom chum chom cha ihin phon do theu hi chan chu hitan ti nabon chawin mangpha